Ka Joint Action Committee Against Casino mentara sengi ka arpundriu terik unailur kala penlong ka jingalang banya mirjingmut banya kran halor kimat bakasor karjela ketemu ban wanra ya ketem Kalai Casino Hapok Ripoi District ya kate ka jingalang la penlong hasajair Dorbar Hall hagane ka jingalang la don benta de ki MLA ki MDC kinong yalam seng bhalang kinong yalam niam bat kiwe kiri orang ba habakran hagane ka jingalang kira shim ya karai banya kendu ya Chief Minister banya kran halor kane badai ban pendu no ya ka an Gambling Act arhajar arphuwe ya ka bala priang deka assembly haka alpundri tri ulber arhajar arphuwe haka ju kapor ka JCAC kala rai ban pelong deka rali bahe haka ba kipat ba hari bhoi kin kiu sekretariat bar hadien ka jingalang deka liang joka JCAC kinet bu deka dorkhas hak mar usembut menteri rangba haka ba dai ba ka jing persya ka jongki Asyik punya Soviet ke kaba jadi bapak di mahasiswa di Makiong Kibren lalu bahkan Syah atau kemauan rakyat di negara. Pihak assembly di Jordania dalam kebun mahasiswa kemauan rakyat di negara berteman dan kampung ai kopi dan sebab kemauan rakyat saya sendiri. Ini kan Jimmy Long. Kalau ada lawan rak, ada beberapa kita semua ada aku baik. Kemudian kita suspended kebaik, buat lawan rak baik. Malam aku sendiri kan tak elak ini bagi jamir yang Thai, dan ini bagi nasabtu. Bakundu tadi keain kita yang jelas aku. Jadi first step, jauh kesopan jelas. Yang keain kalau terkendit ya bro, ini Ikan don di macam nan pementaman pelak berhenti ke tang Kalai. Bahagian ailat berhenti yang ini Bangladesh yang pada pihak bakumno begini ikan don cakap ki kita yang jelas berpoin. Nak apa suspend dia untuk mengiong the rules and procedures kepada pokok pemilihan assembly. Kasokan rulusnya baca hukum hiklan benar step ya kejiwan rak yang mereka. Dan nak tahu nak apa suspend di rule di pokok mengikut itu kota sendiri macam Ailat, sudah pas deh ay harus itu satu jom pada mana kita harus mengajar kuat. Ya, pelong yang kecil lang bener, berki nomi kemat kejungi kepada ki MLA jongka distrik Ripoi, ki MDC, buat kumjuru ki church leaders, ki longkemi, ki samla, buat kumjuk ki rangba, nampak jongka Ripoi Dorbar, buat kuih. Hadin ke jilang nilai yo bania peliu jumut, buat nilai shimi wei karai, buat ngin late ya kawai ke delegation, siau menteri rangba, Shri Konrad Sangma, ban ra ya kawai ke dorkas, ke ban pelong, ya kini ke act ke batip kum ke Demeglia Regulation Gaming Act arpuai. Ban scrap no eka lane ban repeal nomor ku mengitip bah hadin bengi ai ya ka jingtho jugi dorkas hau pratrik benai bekendai shwa ka Dorbar Sendrai niui ya ka jingkan hapo Dorbar lemba jong ulo minister bade ru kumju taxation minister ba la ai ya lightly ki license professional but hang tu la pau ba kidan hadu lightly ki jaka ban pelong ya taka ketem Kalai lani ka kasno te klaim dah syong thai nak liang ka Joint Action Committee Against Casino ka bangun thup nadu ka kisenjuk kirang basnong lightly kisang balang nadu KSU FKGP HNOF nilai mir jumbut bat ngila pelong ni ka jelang bedasgi benyathir bat man ai jumbut lang kumjo bat ka basau tenat kalong ba nak liang joki MLA MDC lawan mikmat dai ba George Bilengdo ibadai MLA jongka Umroy iba Meral Bonds iba di MLA jongka Nongpo iba Sostenus Totun iba di MLA jongka Jirang berkumju iwe MDC iba di iba Balajit Rani napo jongka Nongpo Kasusi banang yang jukiru ki ai ya ka support syangi ka Joint Action Committee banginang ya syakmat kamtam bangin penduk pendam no ya kane ka act nomor ngisutu ba ladakani ka act kadang don kadang im Lasai, Laiski, lani hakisnem kibanwan. Kene ka jing pelong yang tem Kalai kan urlong hawi keski. Lang ya kiwi ki district ru ki MLA
ki MDC kumjuru kiriu paiba ba kini don bentalang mangi ban kini kersan lang ingi met ban musim lada umdon dakamet ru andre dakamet sim bat kadadon dakamet ite kan bhasu nomor kane kade tak ngajik sedang hapo ka district riboi kejungi hadin balada ki orlong gini ki ketem khalai lani kasno kin sapoi shaki district jong kini ki we ru tinga so hani kapor ban pan gejing kersan bat yakane ka dorkas bengin Aisyah u menteri rongba kalong bai thik ban scrap no yakane ka act gaming act bat kumjuru ban khot ya ka special session ka bashiski ban shim ya karai lemba jong ka resolution ka belong ban pelong ban scrap no yakane ka act ka bai thu kum ka demaglia regulation gaming act arpo we kane ka jiya rally jungi ka sedang nadu nongpo bat katarik ngin sapetip kapor bobiang bat ngingit scam ba ki paiba nok snong jong ka thain riboi paro ngin yemi lang kumju bat kata ka rally ka jungi ka long bai shadu syapo sekretariat bangin liai ka de ka dorkas bat haju opor ngila shimru kirai bangin sabu igni ki flex ki bahe ka bantho ka banlong ka signature campaign shaburo kini ki thain riboi ki jungi kum ka umroi mauti jerang umsning nongpo bonihat arfumer kumta teter bat kani ka signature campaign kalong bai thik namanta ban repeal no lane ban scrap no gane ka bat kalong ru ka jing yo i jongi kum kai kinoilam jong joint action committee ba ki paiba nong snong jong than riboi ru ki pen paulang ya ka ju ka jing bersya lemba lingba dakaba ya lei ban sanya ka po jong ka ki flex ka balong kum kata ka signature campaign kulai shibut kung silong kami nama pamenta dan om tak katakan meklan saya ikut istri kami bila jual pulang kita bila sedang hantam hamil serok mau ubah nak ni kini ikut istri kami kejuntuk kejuntuk kepala kepala nilai betul sedang menbut berjumpa sesuatu kata kami meklan ni syakung silong kami ni dah kia hatu kata baca kaban wangi kini istri kepala lupa nilai dah sedang sesuatu tak keban ni kum kelok kami nak seperti tinggal ni kum kelok kami jangan apa mesti kami apa ni lapik pakai GST dan sedang lo ni lah kong yok mesti yang hamam ni orang balan lo mau sedang lo ni aja kerja tu kurang kum kelok kami nomor bang hanya yang kami koi kami ni kuah kamu dari bandar kum gade nomor pensual ni kum kelok kami ni di kau di bang rat di jeng sendiri nrei kalau ke semungkat mendak di sendiri ada kabar di jeng kelilang nrei dah kata bang empat jadi ni dapat jol kalian jompi neliang jom ni MLA berapa tu beda dalam ni ada briefing ala klub menuju ya ngakuah ada pinsya pengini trail rengkat ni ada kesakti komoditi ke dia dah kemudian Ethiopia bakam day nam don kani ka sedang fly ni nama bagi bak jing sdio pada delay ada ni day dan rak cai gini ke belakang fa ni day semua benang bu penjana pada bagi nyelam bagi day penbor ke sorkar kadai berwetlas sudah ni negaan